Padung puluh ton na karon pega Dikira aja roti martabak. 70 hari je. Ton? 70 hari ya. Ton 70 lai. Ah. Sampai ai no. Sampai nah. Langganan ni pekan. Langganan lagi ada waktu itu dalam pekan. Pekan gerong-gerong. Pekan gerung-gerung, pekan bernon, pekan dembutu, lamlau. Libre. Libre lan dua. Lan depan aja. Lawung mentong. Lawung naji anali no. Berarti dua bot 3 tahun.